U ovoj emisiji predstavljamo pušku Heckler & Koch G36 i to u kompakt varijanti. U stvari, najbolje da to urade ljudi koji je i koriste, iz bataljona za protivteroristička dejstva specijalne brigade. Automatska puška G36 razvijena je početkom 90. godina za potrebe Bundeswehra. U naoružanju specijalne brigade nalazi se od 2009. godine. Varijanta koja se nalazi u naoružanju bataljona za protivteroristička dejstva nosi oznaku G36CV. Reč je o kompakt varijanti, odnosno karabin varijanti jurišne puške G36. Ono što karakteriše ovo naoružanje i izdvaja ga od ostalog, to je izuzetno velika kompaktnost i pouzdanost u radu. Za samo naoružanje je karakteristično to što je malih dimenzija i pogodno je za upotrebu u našem bataljonu zato što je osnovna namena bataljona borba u urbanim sredinama, takozvana CQB borba, a upravo dimenzije ovog naoružanja omogućavaju jednostavno i lako baratanje i u zatvorenim prostorijama. Ono što bih pomenuo kao zanimljiva rešenja tehnička na ovoj pušci su preklopivi kundak, koji je pogodan za nošenje naoružanja, kako tokom marševanja, tako i u prevoženju motornim vozilima, pri izvršenju padronskih skokova i tako dalje. Jednostavnim pokretom jednostavno puška se dovede, da kažem, u stanje da može da se koristi. Izuzetno zanimljivo rešenje koje vidimo na njoj, to je ovde ovaj regulator paljbe koji je obostran, što znači da imamo sa desne i sa leve strane, tako da omogućava i desnorukim i levorukim strelcima lako, da kažem, rukovanje naoružanjem i ono što je najbitnije, omogućava da naoružanje ostane u hvatu, a sam režim paljbe se reguliše pokretom palca, odnosno kažiprsta, ne pomeranjem ruke sa rukohvata. Ono što je bitno, to je da dvostrane komande se nalaze ovde i na ovom delu ručice zatvarača, tako da se može baratati i sa desne, kao i sa leve strane. Vrlo je pogodna za upotrebu i sa desnog i sa levog ramena. Kao što vidite ovdje, nalazi se jedna velika pikantini šina na gornjoj strani rukohvata, kao i četvorostrana pikantini šina ovdje oko zaštitne obloge. To nam omogućava upotrebu mnogo velikog asortimana kako optoelektronskih sredstava, dodatnih nišana, refleksnih, konkretno ovdje na ovom modelu reč je o švedskom M-Pointu Comp M4, kao i dodatak raznih taktičkih, da kažem, pomagala, kako taktičkih lampi, tako ovdje na ovom modelu možete vidjeti teleskopske nožice, dodatak u vidu jurišnog rukohvata, kao što se vidi na ovom modelu, i raznih drugih dodataka koji omogućavaju prilagođavanje naoružanja konkretno licu koji izvršava određeni konkretan zadatak, što znači da puška može biti modifikovana za različite zadatke na različiti način kako bi se pospešila, da kažem, efikasnost ovog naoružanja i samog strelca, odnosno specijalca u borbi. Ono što je zanimljivo, pored ostalog, je i tehničko rešenje okvira. Okvir je transparentnog tipa, što znači da u svakom momentu možete vidjeti broj municije koja se nalazi u njemu. I jako zanimljivo tehničko rešenje, kao što možemo vidjeti ovdje, je spajanje okvira sistemom bravica, tako da nema potrebe lepiti okvire, već se oni jednostavnim pritiskom spoje i pri menjanju okvira, odnosno zamene okvira, jednostavno u mnogome se smanjuje vreme borbene efikasnosti strelca koji izvršava određeni vatreni zadatak. Ovo naoružanje, da kažem, predstavlja sam vrh tehničkih i tehnoloških rešenja trenutno u svetu. Kao što možete vidjeti, uglavnom se sastoji od kompozitnih materijala, plastike. Što se tiče metalnih delova, tu su uglavnom cev, nosač zatvarača sa zatvaračem i, da kažem, gornja pikantini šina. Princip rada automatske puške G36C jeste pozajmica barutnih gasova, ali zanimljiva stvar je da barutni gasovi deluju na čelo klipa, dakle, dejstvom kratkog trzaja klipa omogućava se
rada automatike, ali ono što je bitno to je da barutni gasovi ne udaraju direktno na čelo zatvarača, što u mnogome pospešuje efikasnost ovog naoružanja. Ovo naoružanje je izuzetno pouzdano, u jako retkim situacijama uopšte i dođe do zastoja. Ako ga i dođe i ako ga dođe, uglavnom je to zbog možda prljavih okvira, neispravne municije i tako dalje. Sama puška kao puška je napravljena tako da omogućava zaista preciznu, efikasnu i brzu paljbu u svim situacijama. U Srbiji se puška G36, i to u verziji K, nalazi u naoružanju 63. padobranskog bataljona specijalne brigade. Ovo, kao što ste vidjeli, veoma pouzdano oružje koriste vojne i policijske jedinice u više od 40 zemalja širom sveta. Kao što vidite ovdje, nalazi se jedna velika pikantini šina na gornjoj strani rukohvata, kao i četvorostrana pikantini šina ovdje oko zaštitne obloge. To nam omogućava upotrebu mnogo velikog asortimana kako optoelektronskih sredstava, dodatnih nišana, refleksnih, konkretno ovdje na ovom modelu reč je o švedskom M-Pointu Comp M4, kao i dodatak raznih taktičkih, da kažem, pomagala, kako taktičkih lampi, tako ovdje na ovom modelu možete vidjeti teleskopske nožice, dodatak u vidu jurišnog rukohvata, kao što se vidi na ovom modelu, i raznih drugih dodataka koji omogućavaju prilagođavanje naoružanja konkretno licu koji izvršava određeni konkretan zadatak, što znači da puška može biti modifikovana. Za samo naoružanje je karakteristično to što je malih dimenzija i pogodno je za upotrebu u našem bataljonu zato što je osnovna namena bataljona borba u urbanim sredinama, takozvana CQB borba, a upravo dimenzije ovog naoružanja omogućavaju jednostavno i lako baratanje i u zatvorenim prostorijama. Ono što bih pomenuo kao zanimljiva rešenja tehnička na ovoj pušci su preklopivi kundak, koji je pogodan za nošenje naoružanja kako tokom marševanja, tako i u prevoženju motornim vozilima, pri izvršenju padronskih skokova i tako dalje. Jednostavnim pokretom jednostavno puška se dovede, da kažem, u stanje da može da se koristi. Izuzetno zanimljivo rešenje koje vidimo na njoj, to je ovdje ovaj regulator paljbe koji je obostran, što znači da imamo sa desne i sa leve strane, tako da omogućava i desnorukim i levorukim strelcima lako, da kažem, rukovanje naoružanjem, i ono što je najbitnije, omogućava da naoružanje ostane u hvatu, a sam režim paljbe se reguliše pokretom palca, odnosno kažiprsta, ne pomeranjem ruke sa rukohvata. Ono što je bitno, to je da dvostrane komande se nalaze ovdje i na ovom delu ručice zatvarača, tako da se može baratati i sa desne kao i sa leve strane. Vrlo je pogodna za upotrebu i sa desnog i sa levog ramena. Za različite zadatke, na različiti način, kako bi se pospešila, da kažem, efikasnost ovog naoružanja i samog strelca, odnosno specijalca u borbi. Ono što je zanimljivo, pored ostalog, je i tehničko rešenje okvira. Okvir je transparentnog tipa, što znači da u svakom momentu možete vidjeti broj municije koja se nalazi u njemu. I jako zanimljivo tehničko rešenje, kao što možemo vidjeti ovdje, je spajanje okvira sistemom bravica, tako da nema potrebe lepiti okvire, već se oni jednostavnim pritiskom spoje i pri menjanju okvira, odnosno zamene okvira, jednostavno u mnogome se smanjuje vreme borbene efikasnosti strelca koji izvršava određeni vatreni zadatak. Ovo naoružanje, da kažem, predstavlja sam. U ovoj emisiji predstavljamo pušku Heckler & Koch G36, i to u kompakt varijanti. U stvari, najbolje da to urade ljudi koji je i koriste, iz bataljona za protivteroristička dejstva specijalne brigade. Automatska puška G36 razvijena je početkom 90. godina za potrebe Bundeswehra.
U naoružanju specijalne brigade nalazi se od 2009. godine. Varijanta koja se nalazi u naoružanju bataljona za protivteroristička dejstva nosi oznaku G36CV. Reč je o kompakt varijanti, odnosno karabin varijanti jurišne puške G36. Ono što karakteriše ovo naoružanje i izdvaja ga od ostalog, to je izuzetno velika kompaktnost i pouzdanost u radu.